Okey, hari ni cikgu akan mulakan mengajar tentang game Grandmaster. Apabila kita belajar, when we learn about the Grandmaster game, we actually learn how they are thinking. How they think. Even though we don't have the same opening, in this case, French defense, but we can learn from in the intermediate game how they plan, how they execute their plan. And furthermore, you can remember this. You repeat this thing every time, many times, so that you can remember. Okay, in this game, the white is Alexander Shabalov, rating 2,492, and the black piece is Baruzhan Akobian. Okay. Okay. First, white plays. Do you still remember the French defense is starting with white, and then it's called starting. This is the basic opening for French defense. Okay, French defense. Please arrange your piece. I want to ask you what is the move for black? What is the move for black? If you understand and you can remember what is the best move for black. Okay, now what move? Okay, now can you guess anyone? Chloe, Immaculate, or Zayan? What is the move for black? Yes. And who is it? Who wants to answer? Raise your hand. Yes. Oh, okay. Very good. The answer is D4. Right? D5. D5. Controlling this one. And control the center. Okay. Next. White move. Okay. This is called advanced variation of French defense. So, what is the move for black? Where's the Grandmaster Akobian move? Anybody can guess? Raise your hand. Please raise your hand. Yes. Who is it? Who answered the Angel? Chloe, Immaculate, who answered the question? Okay, please raise your hand. Alright. Okay, the answer is, of course, C5. C5. C5, C5. Alright. Now, what move? C3. Strengthening the bishop, the pawn on D4. Strengthening the D4. And then, maybe next, what we're going to take out the knight to F3. Mungkin to protect this advantage. Already 3 lah. 3. And maybe another one bishop here. Okay. Okay. And then queen. The move is the purpose of this move is to attack the queen here. To add another extension here. Okay. The weakness of French is this light square bishop. Light square bishop is really hard to go out from its nest. So in this game, Baruzhan, black is trying to later on to exchange the bishop, to get rid of the bishop, because it's a semi half close position. Kalau close, mestilah kuda yang paling kuat. Okay, next, what move? Adding another protector of the pawn. He cannot add this one, cannot, because this one is hanging. Okay, so cannot do like that. So white move. Okay, now what is the move for black? Anybody want to try? I hope you can answer correctly. The clue is we are going to exchange the bishop ni. We're going to get rid, exchange with the bishop or with the knight. How are we going to do this? Okay, anybody want to answer? Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Yes. Okay. The answer is bishop D7, preparing to go here and then exchange the bishop here. But the white move is here. So now we can do We can do exchange this one. Can now? Cannot or cannot? Right now we cannot do that because
because it's too early. So what is the black move? The clue is exchanging pawn first before exchanging the bishop. So the answer is alright. Pawn c takes d4. Okay, next. Wow. Oh, actually, black hope that this one attack taken by pawn, but the white player take with the knight and leaving this one hanging. And later on we're going to attack. Attack. Okay. Alright. So, uh, we cannot proceed our game here. Because the white all take with the knight. Because if we put here, no. Our plan, the black's plan to exchange the bishop is already cancelled because the knight. Because the white know that black want to exchange the bishop. If do like this, then bishop can come exchange. We're going to have a good development lah. Cannot cancelling already. Cannot cancelling. Good. But what also know the plan. So he took with a knight. So our plan is cannot move lah, cannot go. So can you guess the move for black now? How to move this one? The knight. Okay, anybody want to answer? Raise your hand. Raise your hand. Anybody know what is the move? This one is not. Of course, die. This one, maybe this one. But the purpose of the next move is to disturb the knight, the white knight. So anybody got the answer? Raise your hand. The clue is to attack the knight. The answer is knight. We challenge the knight with the knight. Okay. And then white move. White takes. Now, shall we take with the bishop, or shall we take with pawn? Which one is the best move? Which one? And you want to try? I'm giving you a clue. Okay. There are three way to take with queen, with pawn, or with bishop. Which one is very good? Okay, Immaculate, Chloe, Angel, Bristol. Which one? Zayan. And why? If we take the bishop, what happened? If we take with knight, queen, what happened? If we take with pawn, what happened? Okay, anybody? Okay, the answer is we take with pawn. The reason here is because we want to push. We want to push the pawn all over here. Over here. All over here. So we attack this side lah. The queen side. Okay, queen side. We want to do that. We want to do that kind of plan. Okay, next. The queen. What is the move for white? Of course, castling. Safety first and then attack. Maybe you want to go here, but before that, queen maybe go here first. Okay. What is the move for black? If you can guess, you're going to be same like a grandmaster. If you guess the move correctly like the grandmaster, maybe next in a few years you might be a woman grandmaster or grandmaster. Okay. Or at least the first grandmaster in Malaysia. Alright. Anybody got the answer? Correct. The move is F4. Yes. Why? Because you want to make a hole. You want to prevent the attacking from the queen's king side. It's very dangerous. So, how about the queen check? We easily attack. This is a useless move because cannot go anywhere lah. Cannot go anywhere. Okay. Not a good move. So, white didn't take that.
We didn't do that. But what do? What move to? Attacking the center. Center is the main thing in this game. To make sure that we control. So what you do? How to move the knight? If you go here, bishop die. The bishop will take the knight, and we have a hole here. So what? So the answer is anybody know? Yes, correct. We're preparing to go here and attack, launch attack this side and this side combination. Okay, but now what move? Heading want to the development and also want to attack the queen here. Protected by the queen. So what should we do? Okay, what is the move for black? Apakah jalan bagi hitam? Kalau kita makan, if we take, kalau kita makan, tiada guna juga. Tiada guna. Nanti bishop dia lagi kuat. Queen pun dah tak boleh datang sudah. Jadi itu satu kelemahan lah. Bukan juga. Okey, siapa tahu jawapannya? Jawapannya ialah naik ke G6. Naik ke G6 lah. Itu lah. Naik G6. Okey, naik G6. Okey. Seterusnya putih jalan menambahkan attack ni. Adakah kita nak lari mana? Okay, queen dah boleh, ini tak boleh, mati. Sini. Ataupun kita mau makan ni. Ataupun kita mau lari sini. Ataupun kita mau lari sini. Ataupun mau lari sini. Ingat ya kita. Adakah ini boleh? Cuba kira. Bolehkah makan ni? Boleh tak makan? What happened? Okay, siapa kata makan B2 free? If you think you can calculate, is it free? Then you can take. Ataupun kita ada kalau okay, kita apa yang ada lagi bagus? Ada fork kat sini. Ada fork kah? Can you see the fork? Anybody know? Zayan? Fayad? Immaculate? Chloe? Angel? Rachel? Okay, the answer is D4. We're doing a fork. If the bishop gone here, we're going to take the knight. If the knight go here, attack. Wow, what happened? What happened? What happened? Actually, this is happening in the game. Nah, so where should we go? We can take. Is it a trap? Is it a trap? Okay. Okay. Jawapannya apa? Mana kita mau lari ni? Tadi tu. Itu salah. Mati terus. Jangan makan. Jadi apa kita patut buat? Itu pun tak bagus. Mati terus. Jadi jawapannya yang bagus ialah kat sini. Jadi bila dia makan. Kalau dia makan. Kita akan attack dia. Dia lari. Kalau dia lari, lari. Kita akan dapat queen. Okay. Kita akan bishop. Trap dia. Okay. Boleh ulang balik. Jadi, kenapakah kita push ni? Kita push ke depan ni sebab kalau dia attack sini, kita boleh lari dekat sini. Dan bila dia makan, dia boleh attack dia. Nampak ada bishop belakang ni kan? Kompleks sikit ni. Jadi kalau dia lari, kita akan dapat bishop. Dapat kuda. Faham ke tu? Faham kah? Jadi kita tak boleh makan ni. Ini boleh juga. Tapi macam sebab kita boleh attack kuda ni. Tapi dia akan kena protect dengan queen ni pula nanti.
Susah kita nak lari. Nanti terperangkap ke sini. Nanti kena attack lagi apa semua. Silap bulan boleh. Habis kita ni. Habis okey. Jadi daripada sini kita tak ambil ni, tapi kita gerak ke depan sini. Jadi seterusnya putih, hitam jalan sini, attack. Jangan pula pergi sini sini. Sini tak bagus. Sebab nanti kita tak boleh buat kita punya projek tu. Sini kenapa kita ke sini? Sebab kita boleh push ni nanti ni. Ni point ni kita boleh push. Jadi bila dia makan boleh kita push balik. Tapi dalam game dia tak jadi begitu. Tak game begitu. Jadi dalam game dia lari, dia attack pula queen dan apabila kena attack kita makan free satu point. Okey. Okey, seterusnya rook pergi satu. Okey, attack apa kita buat? Kita kena adakah kita mau lari sini? Masa ni yang selalu jadi masalah bila kita main game chess. Kita tahu mana pergi mana ni? Which one we go? Go here? Kenapa tak boleh sini? Sebab kita nak attack sebelah king side. Jadi terpaksa lah kita pergi ke sini. Okey. Kemudian putih jalan lagi. Dia advance. Sebab apa dia tahu kita nak duduk, kita nak ini, kita nak gerakkan ke depan ni. Kita nak protect ni. Ni jadi kuat. Kita nak jadi tak boleh. Jadi apa kita buat? Kita nak cancelling belum begini. Clue dia kita nak cancelling. We want to do cancelling. How? Okay, anybody want to ask answer? Chloe, Rachel, Tati, Giselle. What is the best move? The clue is to cancelling. Yes. Okay, the answer is bishop go to E7. Preparing to cancelling. Okay, good. Next, what move is queen taking this one. Only protected by 2, 1, 2. And then the next one is going to go bring the bishop to attack not this one. But we don't have enough. If we protect with the knight here, we protect with knight. Apa kelas? So if we go here, we're going to protect we're going to block the cancelling. Cannot. So what should we do now? The queen is preparing to attack here. So what you should do? How to prevent? Anybody know? Raise your hand. How to avoid the queen from coming here? Anybody know the answer? Chloe, Immaculate, Angel, Bristol, Zayan, Riyad, Rachel, Giselle. Okay, the answer is to prevent prophylactic move. So the queen cannot go here because attacked by pawn. Queen cannot here go, protect by pawn. And this time we also protect this one. Maybe the next one is the bishop going to here. So what move? Okay, F4 to prevent the pawn from advancing here. To prevent. The black still cannot cancelling. Cancelling is important because we can take out the rook as far as it's good. If we cannot cancelling right now because this one is very hanging very got discovery. Okay, so what is the move for black? Anybody know? The clue is we want to make a route path for the knight. For the knight. So the answer is because knight cannot move here. Basically very bad move. Very not so good because they are in the line. Di tepi. Kuda kalau di tepi dia tidak kuat. Jadi kena buka ni. Jadi kita akan gerak ke bishop kita ke sini. Okay, next. Putih jalan. Seperti yang saya cakap, dia menyerang lagi ni. Jadi sebenarnya kita nak tambahkan kita punya power ni. Jadi macam mana kita nak protect ni? 1, 2. Ada 2 yang protect tapi dia menyerang 1, 2, 3. 3 menyerang.
Jadi bagaimana untuk kita menyerang, kita kena, siapa tahu? Okey, siapa tahu? Juga bersama dengan kuda. Kalau kuda seperti saya cakap, dia akan block kita punya castle. Long term tak bagus. Long term kita punya apa? Kuda tak bagus, tak dapat nak castle tak boleh keluar. Jadi caranya apa? Siapa tahu? Okey, Chloe, Angel, Bristol, apa tu? Jawapannya ialah Queen F7. Queen F7 Sebab apa tak boleh sini? Sini nanti kita nak letakkan castle kita. Nampak? Kalau kita pilih sini, nanti castle tak boleh tolong membantu. Jadi kita kadang-kadang kalau tak dapat castle pun kita boleh jaya. Jadi kita akan pergi ke sana lah nanti. Okay, next. Wah, dia akan tambah lagi. Dia tambah lagi. Tujuan apa dia? Tujuan dia untuk tambah lagi. Attack 1. 2. Kena. 3. 4 lagi. Dia castle akan tambah lagi. Jadi, untuk itu kita kena buat apa? Siapa tahu? Senang saja. Okay, of course. Ya, betul lah. Of course, we have to bring our rook. Actually, we are down in development because our rook didn't move yet. Bishop on the last rank. So we have to do fast. We have to do fast, developing and protecting in the same time. Okay, now the rook already come, and then what happen here? What should we do? Already 1, 2. Now I think we can move the knight here. I think. But that's not the move. That's not the move. Anybody know the answer? Can you tell me what is the right answer? What is the Grandmaster move? If you can guess this move, you are brilliant. Like Grandmaster. Alright. So remember the clue is we want to push this one. We want to push, but the problem we have the knight. We don't have enough place, and then also attacker with one thing. We can add another attacker. Okay, anybody know the answer? Grandmaster move. Chloe, Angel, Rachel, Valencia. Ada kata Valencia. Okay, the answer is to attack this one. This one already. The answer is Bishop. Adding another attacker to this one. How? So how we are going to handle Queen and exchanging place from here, attacking here, exchanging to place here. And maybe you want to come here. Very dangerous. So what is the move for white? For black? What's the move for black? Yes. Since the knight, the clue is since the knight, the queen already not here. So we want to develop our piece. Develop mean from the from the sarang, we go take out. So the answer is, anybody know? Yes. The answer is bishop go to d7. Yes. So we make connecting the rook. Connecting the rook, and also preparing the pawn here, protected by this bishop. Bishop, because the queen already attack. Okay, next. Wow, what move? Protecting this one. Cementing. Dia tanam ni bishop ni, tak boleh nak kacau dah bishop ni. Jadi kita punya pawn pun tersangkut dah ni. Dia bishop pun tersangkut sebab tak boleh bergerak. Jadi what should we do now? Okay, sekarang the clue dia. Siapa tahu jawapan dia? Ini sudah 1, 2, 3. Kita ada protect lebih ni. 1, 2, 3, 4. Jadi kita boleh jalan sudah ni. Boleh tinggalkan pawn ni. Jadi apa kita punya projek tadi? Kita mau proceed ke depan. Jadi clue dia, kita mau ke depan ni. Kita mau ke depan ni. Tapi masalahnya kena check. Jadi apa pergerakan yang sepatutnya bagi hitam? What is the good move for black? Anybody know? Chloe? Angel? Siapa lagi ada tu? Jadi jawapannya kita kena pergi dekat sini lah. Kita tarik kuda king kita. Kuda ingat, kuda tak boleh masuk dah daripada tadi. Okay, kita check. Bishop tak ada apa-apa.
Bishop pun tak bagus juga. Jadi sekarang apa kita nak buat ya? Dia putih bergerak kepada D5. Oh, dia attack lagi. Dia attack kita punya ni. Dan dengan ingat ada 2 dia attacker. Bahaya ni. Adakah ini serangan yang bahaya? Is it serious danger? Or just a normal danger? What should we do? What should we do now? Actually we can attack ni. We take also can. Sebab kita ada bishop. Tetapi kita boleh fork lagi. Tapi ada lagi yang lagi bagus pada ni. Siapa tu? Ni bagus sudah ni. Tapi ada lagi yang bagus. Bila kita jumpa satu game jalan yang bagus, jangan cepat-cepat ambil. Kita fikir dulu. Cari jalan yang bagus. When you find a good move, find a better move. If you have found a better move, find the best move. So the answer is, anybody know? Nampak sudah tu kan? Jadi jawapannya sini. Apa jadi kalau dia makan? Kita akan attack dia punya queen. Jadi dia lari saja. Kita akan dapat balik pawn ni. Katakan dia control lari sini kan. Kita akan dapat pawn ni. Okey. Jadi tidak berlaku ke sana. Jadi kita bergerak ke e4. Okay. Jadi attack queen. Jadi queen pun terpaksa lari. Okay, lari dia attack ni. Tapi kita ada satu lagi. Kita kena selamatkan dulu. Kita selamatkan dulu. Kalau dia makan ni, kita kena makan ni. Dia akan makan dulu. Jadi kita selamatkan dulu pawn bishop kita. Dan makan dengan kuda. Tetapi kuda dah terlalu kuat dah. Nampak? Dia terlalu kuat ni. Kali ni kita terpaksa makan lah. Walaupun kuda ni 3.0 kekuatan dia. Tetapi kalau dia mengancam sangat mengancam ni. Kalau lari pun tak dapat kan. Jadi kita lebih baik kita makan saja. Makan saja. Okey. Makan saja. Kita makan. Pawn dia dekat-dekat nak masuk queen dah ni. Okey. Jadi seterusnya Grandmaster ni korang akan tengok paling menarik lah. Walaupun dia ada queen, 2 queen tapi dia resign. Sebab tu saya tunjuk game ni. Okey. Jadi dia tadi juga kita punya plan nak bertukar kita punya bishop. So, bishop kita ni kan jadi bishop. Ni bishop black bishop because the pawn is on white color. Jadi kita akan bergerak lagi. Kita makan. Sebab kalau dia undur pun dia akan menyebabkan. Kalau dia undur, apa jadi kalau dia undur? Dia akan menyebabkan pawn ni kena berlapis. Tak boleh. Tak cantik. Pawn yang berlapis ni is a weakness. Kalau 2 berlapis ni tak cantik. Lemah. Jadi dia terpaksa makan. Dia pun terpaksa makan. Dan kita pun masukkan balik. Dan dia tak makan lagi ni. Kenapa dia tak makan? Sebab apa kalau dia makan? Okey, kalau dia makan nanti kita tidak pawn yang lebih advantage lah, terlalu dekat. Jadi kalau kita makan sekali pun kita akan attack ni. Jadi biarkan dia makan. Biar je makan. Tak ada apa-apa. Contohnya dia jalan ke sini kan. Dia akan makan sini. Kalau dia makan sini, apa jadi? Dia attack lagi. Dia lari belakang. Sudah. Bahaya tu. Dia protect lagi. Panjang lah. Pendek kata, kalau dia makan tu, dia akan jadi lemah lah. Jadi dia lambat sana. Sebab kita nak masuk queen dah ni. 3 pawn ni akan masuk queen sudah. Jadi kalau dia makan, 3 pawn akan masuk queen dah. Jadi dia sangat bahaya. Jadi dia terpaksa protect ni pawn ni. Jadi dia protect dengan langkah sana. Baru kita protect kita punya pawn ni. Baru kita protect pawn kita ni. Kemudian putih jalan. Ni dah kuat ni. Kuat sangat ni. Tapi kita dah kira, Grandmaster dah kira dah. Sebenarnya ini boleh, ini saya rasa kamu tak boleh teka ni kan. Apakah jalan dia? Jalan dia ialah ini. Sama macam komputer. Sampai sini saya rasa memang saya pun tak dapat fikir ni.
Jadi dekat-dekat ni. Dekat dah masuk queen ni. Dekat sangat masuk queen. Bahaya. Tapi tak apa. Kalau masa dah kira, dia akan attack. Kita attack dia dulu. Queen dia attack lagi castle. Okay, apakah kita akan buat? Kita lari mana ni? Kita lari mana? Kita lari mana? Adakah kita lari belakang ni? Adakah kita lari D8? Ataupun kita duduk sini? Jadi kena attack lah. Mana yang bagus? Ataupun kita duduk sini? Duduk sini saja. Okay, siapa tahu jawapan dia? Grandmaster move. Apakah Grandmaster move untuk hitam? Angkat tangan. 1. Chloe. 2. Angel. Siapa lagi tu? Immaculate. Okay. Apa jawapannya? Zayan. Apakah dia? Okay, jawapannya ialah itu. Nah. Grandmaster move tak dapat ni. Tak dapat jangka. Ni dia jawapannya. Kalau dia datang. Kalau kita berjalan sini. Okay, apa dia? Kalau kita jalan sini apa jadi? Nanti. Puan akan masuk dekat-dekat dah. Dekat-dekat sudah. Nanti dia akan protect ni lagi. Tepi sini. Nanti dia akan datang lagi. Nah. Susah. Bahaya. Jadi jawapan yang betul ialah. Ini. Jadi sekarang. Dia masih lagi attack sini. Dia attack. Dia boleh masuk attack lagi. 2 terus. Kalau dia makan sini dah. Kalau dia makan sekarang. Kalau dia dari sini betul kan. Kita akan makan. Dia makan sini. Masuk queen lagi. No. Queen terus. Jadi. Sangat bahaya ni. Sangat bahaya bagi putih. Jadi apa yang patutnya putih buat? Okay. Jawapannya ialah. Dia makan ni dulu. Dan dibiarkan dia punya bishop ni lah. Jadi selamat lah sudah. Okay. Dia makan kuda-kuda. Putih jalan. Apa kita buat ni? Tak dekat ni. Siapa tahu? Grandmaster move. What is the Grandmaster move for black? Anybody ni kalau betul-betul buat ni memang. Respect lah. Okay. Apa jawapannya? Jawapannya ialah. Ya, cuba jawab. 1, 2, 3. Okay, Angel. Ada jawapan? Immaculate, Chloe. Jawapannya. Kita biarkan je. Biarkan saja. Nanti kuda dia kena masuk sini. Okay. Masuk situ nanti. Nah. Jadi apa kita buat? Sempat tak kita kira? Kita pun sempat juga sebenarnya. Sempat 1. Masuk sini. Sempat lagi juga. Okay, sempat juga sebenarnya. Jadi kita jangan takut. Kita makan kuda check dulu. Makan queen. Makan bishop. Makan pawn bishop. Makan lagi. Kita protect ni dulu. Dalam keadaan ni kan kalau tengok. Ni boleh masuk queen sudah ni. Masuk queen sudah. Tapi apa jadi? Kalau dia masuk queen. Dia akan makan. Ada 2 queen. Dan ada pawn lagi. Dia nak masuk satu lagi queen. Dia akan buka lubang tu. Kalah. Kalah sudah. Kalaupun dia buka ni kan. Kalau dia buka ni kan. Kalau dia push kan. Kalau dia push, apa kita buat? Kita akan duduk sini. Check. Tu dia lari. Check. Lari sini boleh. Mati queen dia. Okay, kalau dia masuk queen juga. 3 queen. Kita check dia dulu. Lari. Check lagi. Jangan lari lagi. Check lagi. Lari lagi. Check lagi. Dia block. Panjang. Okay, kita akan biarkan dia. Dia akan protect. Mungkin dia akan makan ni kan.
Nak makan bishop. Terus kita check lagi. Panjang lah, panjang kiraannya. Saya pun tak nampak. Kita protect lagi. Terpanjang. Masuk sini. Dia buka sini. Masuk queen. Kita pula jadi 3 queen. Makan. Game over lah. Game over lah. Okay. Inilah game. Grandmaster. Sebenarnya dekat sini dah. Dia dah castling dah. Dekat sini sudah. Sini dia dah resign lah sini. Dekat sini dia dah. Dekat sini dah resign sudah dia. Sudah sampai sini je gamenya. Sampai sini. Okay, sampai sini je. Sini sampai sini je. Dekat sini resign sudah dia. Resign sudah. Resign. Okay, kita ulang balik lah. Adakah kamu boleh ingat? Semua gerakan bagi hitam. Okay. Gerakan pertama, first move. Apa dia? French defense. Ya, betul. Gerakan kedua, bagi hitam. Apa dia? French defense. Itu di 5. Okay, next. Advanced variation for French. Apa dia? Kita kena control center. Apakah gerakan bagi hitam? Yes. C5. Kemudian putih. Adding another guardian for the pawn. So apakah gerakan bagi hitam? Ya. So, siapa ingat? Tambah lagi pressure dekat sini. Mau tambah pressure dekat sini? Apa dia? Ya, betul. Queen Queen. Sekarang putih jalan. Itu dia akan dia protect lagi. Dia punya pawn. Tambah lagi protection. Jadi apa gerakan bagi hitam? Dulu dia kita nak tukar bishop kita. Kita nak tukar bishop putih ni. Light square bishop ni kita mau tukar. Jadi kalau clue dia apa? Ya, sini. Kita akan tukar dekat sini. Okey, tapi sebelum tukar tu kita kasih clear dulu depan ni. Jadi dia akan bishop ke sana. Kita makan dulu pakai ni supaya dia makan pakai pawn. Supaya tujuannya supaya dia makan dengan bishop ni kan. Supaya kita boleh attack sini. Tapi masalahnya dia tak makan dengan pawn. Dia makan dengan kuda. Jadi apa kita buat? Kita mau lawan dia ni. Lawan kuda ni. Kacau kuda ni. Jadi caranya apa? Siapa tahu? Hitam jalan apa? Grandmaster move. Okay, correct. Lagi. Putih jalan ni. Dia makan. Jadi kita mau makan apa? So, kita nak menyerang ke atas ni ya. Atas pawn bishop ni kita menyerang. Jadi adakah kita makan dengan bishop? Makan dengan queen ke? Atau makan dengan pawn? Ya, jawapannya makan dengan pawn. Okay, next. Wah, putih castling. Kita tak castling lagi ni. Lambat castling kita ni. Okay, jadi. Apakah jalan bagi putih hitam? Ya, ni attack king ni supaya nak prevent ni. Nanti dia akan datang banyak-banyak ni. Jadi untuk mengelakkan daripada berlaku. Nanti kita buat ni. F5 ni. Okay, next. Dia menyerang. Dia tahu kita nak ke depan lagi. Dia tahu ke depan. Dia tahu kita nak ke depan. Jadi apa dia buat? Dalam main Game Master biasanya apa kita buat? Yes. Okay, jawapannya lah kuda. Ni develop dulu. Okay. Kemudian hitam jalan, naik kuda lagi. Dia akan attack sini. Ni attack ni. Tak boleh attack ni, ada 2 pawn. Buat. Jadi apa kita jalan? Developing the knight. Okay. Sekarang putih jalan ni. Kena attack dengan queen. Apa kita buat? Kita push kita punya. Saya nak kasi hilang ni. Itu lah. Dia attack fork. Bishop, fork bishop. Okay, putih jalan. Ni attack queen kita ni. Apa kita mau buat? Bukan situ lah. Jawapannya ialah kita pergi dekat mana? Kat sini. Okay. Kalau dia makan, apa jadi? Kita akan attack dia. Kita lari. Dan kita dapat queen lah. Dapat kuda. Tapi jadi dia tak makan lah. Dia tak makan. Dia attack kita punya queen. Jadi ada tak yang hanging? Kita boleh makan. Okay, next. Kena attack dengan castle. Apa kita buat? Mau lari mana? Mau lari sini ke? Sini ke? Mana mau lari? Mari sini ke? Lari sini. Mana yang bagus? Jawapannya dia kat sini. So
sebab kita nak launch attack ke sebelah sini. Dan juga nak jaga ni, pawn ni. Kita mau jaga pawn ni lagi lama-lama. Takut kena attack lagi lah. Kita jaga. Kemudian kita nak pergi pawn ni, nak tambah protection bagi pawn ni. Dan juga kita nak kuatkan kita punya pawn di depan ni, center. Tapi dia kena block dengan putih. Putih tahu. Jadi apa kita buat? Development. Okey, betul. Queen dah mula menyerang lah. Dia nak menyerang sini. Banyak tempat ni. Dia menyerang attack sini. Jadi bagaimana nak elakkan ni? Ya, betul. Kita letakkan bishop ke bawah. Dan kemudian dia tambah lagi ni. Dia buka ni untuk tahan daripada pawn kita naik. Kita mau naik pawn kita ni. Nak serang ni. Juga ni ada pawn, pass pawn ni. Jadi tak boleh lah sekarang. Jadi jawapannya, apakah gerakan bagi putih? Hitam. Ya, kita protect lagi lah. Kita duduk sini supaya nanti king boleh queen boleh datang lah sini. King boleh datang sini. Okey. Apakah move bagi putih hitam? Adakah kita pergi sini? Bukan. Apa dia siapa ingat? Ya, betul. Okey, jadi jawapannya king pergi F7, tambah lagi protection ni. Sebab apa tak boleh ke sini tadi? Sebab nanti akan block pada castle nak keluar. Okey. Next. Dia akan tambah ni battering ram ni. Castle tambah. Apa kita buat? Kita pun siapa tahu jawapannya? Okey, betul. Siapa jawab tu betul lah. Ni. Ini akan tambah. Kemudian apa jadi kepada sekarang dia jalan, dia tambah lagi. Apa kita buat? Siapa tahu? Boleh ke kita mau attack ni? Ada attack ni. Macam mana kita mau attack lagi? Okey. Sebab bishop ni tak berguna ni. Bishop tak ada guna ni. Tak ada kegunaan dia. Jadi kita gerak ke sana. Tak ada kegunaannya. Jadi kita gerak ke sini. Tambahkan attack dekat sini ya. Okey. Seterusnya queen bertukar tempat pula. Dia nak ambil ni pula. Dia nak ambil pawn ni. Macam mana nak buat ni? Apa kita patut buat? Ya, siapa tahu apa tu? Okey. Okey, bagus. Sekarang dah protect dah. Apa kita patut buat? Lepas putih jalan B4. Apa kita buat sekarang ni? Tak tahu nombor apa. Bila tak tahu nombor apa ni, kena fikir betul-betul. Ingat balik. Sebab tu kita tengok game Grandmaster. Sebab bila kita tak tahu nombor apa, kita dapat idea daripada Grandmaster move. Ya. Ingat ini masih dalam pin ni. Pin ni tak boleh lama. Bahaya. Jadi apa clue dia? Apakah clue dia? Ya, betul. Siapa jawab tu? King F8. Betul. Sekarang ni dah kurang kan? Jadi putih jalan apa? Sekarang next. Dia menyerang. Apa kita buat? Ya. Siapa tahu? Ya, betul lah. Kita attack ni. Nak attack queen dia ni. Jadi lepas dia sekarang dia protect ni. Jadi kita nak hilangkan dia. Dia attack situ pula. Jadi kita attack queen dulu Kalau dia makan bishop, kita makan queen dia. Jadi untung kan? Okey, sekarang kita makan dan sebab dia makan pakai kuda. Kalau dia makan pakai pawn tadi, apa juga kita boleh lari. Dia boleh makan kuda dia. Tapi dia makan pakai pawn. Kita paksalah makan kuda ni sebab dia terlalu bahaya. Kuda ni terlalu bahaya sudah. Ada fork. Jadi kita kena makan lah kalau ada macam ni. Biasanya kita tak makan kuda. Tapi sebab situasi dia terlalu bahaya. Kemudian apa lagi jalan hitam? Kita tukarkan bishop kita ni. Jadi kita tukar. Okey, sekarang putih jalan ni. Dia nak posisi ni. Dia nak terus masuk queen. Sebab ini tak ada apa-apa ni. Kalau dia terperangkap ni, queen ni akan kacau. Tak ada buat apa-apa sini. Okey. King jaga. Okey, apakah gerakan bagi hitam?
Okay, dia attack tu. Biar ke? Adakah kita nak selamatkan ni? Adakah kita nak pergi sini? Tidak ah. Kita akan pergi ke mana? Siapa tahu jawapannya? Nah. Dia attack bishop dia. Jadi apa kita buat? Kita block dengan ni. Dan seterusnya sampai habis lah. Okay, cuba tekan lagi ya. Okay, putih jalan ni. Okay, apa kita buat? Ya. Okay, betul lah. Apa kita buat lagi? Bukan dia. Dia masuk queen. Apa jadi? Check. Tapi dekat sini ingat. Ni castle 5. Jadi 10. Tapi queen ni adalah 9 saja. Jadi mana lebih bagus? 2 castle lawan 1 queen. Castle lagi menang. Castle lagi menang. Sebab dia 2. Nampak dia boleh nak control nampak. Ni banyak kontrolnya. Tapi kalau walaupun kita ada queen, jangan kita mudah kalah. Queen, ingat queen 9 kuasa dia. The strength of a queen is 9. The strength of a rook is 5. So 2 rook means superior than a queen. Jadi dia jalan sini. Dia mau attack lagi. Sini dah macam dah resign sudah ni. Resign sudah. Grandmaster Shablov sudah resign. Okay. Kita akan cuba lagi. Okay, selamat mencuba.